Wala lapho emakhaya sesikhona ke sibangani show lana ke siniphathela unye udaba olushisayo kunobhuti esokhuluma ngaye la ozosiqwashisa ngokuthi isatanism ingena kanjani sokubalekile ukuthi uyibuke ulalele uzwe ungakhohlwa uyangena ku YouTube uyasesha sibangani show uya like uya subscribe uya comment asekhona ka sibangene dako sengikhona ke umude usibhamsenyo ndobule bakazini safa indlala sikuyena ke manje ubhuti lo ebengikhuluma ngaye ozosiqoqela ngesatanisi ukuthi ingena kanjani so kubalekile ukuthi ulalele uvule indlebe ubuke uzwisise ukuze nawe uzosinda ungazitholi usugaxela ngikuyena ke manje ubhuti la ngikhona nangu la eduze kwami uzosichazela ukuthi kwenzakalani kwenzekeleni kugcine kuphi uphunyuke kanjani nangu eduze kwami angimbingelele Anonymous ngeke ngilibize igama lakhe ngoba into le ebucayi ngalendlela la futhi ngikubingelele ngiyabingelela kakhulu ngiyabingelela Nkosi yami yebo ngicela ungiphamisele nje izwi khona ngizokuzwa kahle nami ngifisa la usichazele mayelana nale ndaba le owangena kuyona esatanist ukuthi wangena kanjani obuphi ubunzima obubonile masungenile kuyona uphunyuke kanjani kuyona ngicela usichazele ngayo le ndaba le othi yahlala kwena ngiyalibonga ke ithuba ngicabanga ukuthi nje ukuthi angiphaka umsizi uzozwakala ngizochaza mina okungena kwami ngenhlanhla futhi sengingaphandle sekwazi igcina umuntu akwazi ugcina ukuphuma mina ngangena kwi department yezenkolo so ngangifuna nje ukuphatha ibandla noba ngifuna ukulandelwa kakhulu abantu ngingasho njalo nje ngafuna ukulandelwa kakhulu ngibona ibandla njengebusiness elikhulu ngohlobo lesesimanga engibothi ngalenza imali uzokhumbula ke mfethu ukuthi ke mesikhuluma ngeAlluminati sikhuluma ngento ebanze kakhulu ngikhulekile nje ukuba ngizalana sikhuluma ngento ebanze kakhulu lento umuntu ingathini attract abantu divided by 4 okokuqala abanye bangena ngebusiness so if ufuna ukurun ibusiness successfully mabesho ufuna ukurun ibusiness successfully ngaphandle kuba nezinkinga so bayangena abanye bengenela ngenhloso yebusiness bangene number 2 bangene abanye religious ngokwenkolo ufuna ukuphatha ufuna ukuphatha ibandla udume obongifundisa odumela ngalendlela esimanga ulandela indlela esimanga yesibili le kuzothiwa esithathu kube artist ngabe umculi ufuna uba umculi odumile umdlalo odumile so nje divided by 4 mina ke ngokwami ungena mina ngangena mina ngokwenkolo ngikhule nje ngumuntu okhonzayo ngase ngibona ebandleni ebengikulona Nkosi yami ukuthi ngingakwazi ukuthi ngibona abantu benakho ukungilandela hlese ukuthi maba mina nginika ithuba lokushumayela sengathi abantu bayangizwa ngithe kusanjalo kwakho kwase kukhona ngase ngiphunye nginikwa isikhundlana esithizeni kodwa esasisincane singafika umfundisi ukuthi ayibe nabe bona indlela abantu abangilandela ngakhona mina ngase ngingenwa ke ubumnyama ke wasuba khona ongihlebela weqhama ngaphandle ukuthi uyazi ukuthi leli bandla lingakwazi ukulenza lilandele wena uyazi ukuthi ulimi lakho wena lana angathi luzwakala okudlula likamfundisi ayi ngilalele nami lento futhi mangathi ngichazelo la ngiyazi ngizwa ngi-interested ngempela ukuthi hayibo ngingenza kana le bandla egcina kube yimina umphathi ayi bakwazi ke ukuthi ke wangixhumanisa nomuntu uthi ngathi ngithanda isitori sakhe ngathi ngithanda ukusithanda wangixhumanisa nomfundisi wasithizini wayengaphandle kwelinye ibandla futhi hayi kuleli sekhaya wangichazela kangcono futhi leselikhulile lona elikhulile likhona njengamanje elikhulile ngohlobo lesimanga wenza i-private meeting naye lo mfundisi lo mfundisi wangichazela ngempela ngokujoina Illuminati ubuhle bayo washo what Illuminati is all about udumo mufuna nje ukulandelwa abantu ufuna ukulandelwa abantu ufuna ukuthi abantu bakuzwe izwi lakho belokugcina Illuminati wangibuza ukuthi wena ukanjani nje la ngasingasho umuntu okhonzayo ngiyakhonza ebandleni elithizeni kodwa ke angiliholi kanjena ngathi isixoko cha angiliholi kodwa ngilungu kodwa yebo nginaso isiphiwo sentshubo sokushumayela abantu basho bathi nginesiphiwo sokushumayela bathi nginesiphiwo sokuthandaza
iyona into engithanda ukunikwa kakhulu lesonto kuthiwa ngishumele kuthiwa ngithanda futhi ngiyabona ukuthi abantu bangilalela yeah wasethi hayi ungabenza bezwe wena wedwa ungaligwamanda ibandla libe ngelakho kuwe wena wedwa ozwakalayo join i-Illuminati izolapha udumo yeah bonke abantu bazolalela wena hayi ngayithanda angifuna ukungasho ngayithanda noma ngakubona nami ibandla sengiliphethe bangithatha ke bathi ake sikwelele ngaphandle sisasizokwela umngcele yeah sawela umngcele siya kwelinye lamazwe elila eduze nethu okuyiMozambique kwenziwa appointments ngizokhumula lapho angizange ngibe nakho nepassport sawela nje sabantu abachechwayo abanyenyayo kathiwa ngilungisa imali ngo-7,000 khona into engizosuka kuyena lo muntu ufuna u7,000 ezongeza lezi zinto ezongeza khona engizobuya nayo nebala ke senza njalo ngawulungisa imali ngo-7,000 ngiyinanile kongenganginana kuyena nami ngagcwalisa ngokwami salungisa sahamba sangaphandle sawwela umngcele ngendlela eyayingahlelekile ngoba asangiswele ngoprofession ngoba ayingekho into ayithinta amaphepha so into abayijwayele vele ukuthi bayokwenza lento ashesha buti masiwela saqondaniswa nomnyomuzi la ngathola ngangitshela ukuthi ngoba ngangiqana ukwelela ngaphandle ke ngifuna ujikelezela ngaphansi sathi cha sawelela komnyomuzi wawumzinjwana nje wangacacanga mongacacanga lo muzi kwakhona kona idoubt kimi ukuthi ilethu izokwenzeka kodwa ke ngonaso silami mesifika le ndoda ifuyile kunezinkomo lana sibaya sikhulu sibaya sakulomuzi fike angiqondanise lo ongikhaphile nangu ayothi hayi nase ngimlethile unomzana lona kanje yena bese hayi alale lo mzaba bese hayi ubaba nangu lapha samse kubaba esibayeni mesihamba siya kubaba esibayeni ngathu ngoba safike sathola indoda nje imfushane ngazi ukuthi mongamlinganisa ubude ngamlinganisa nobafana balako 8 years kodwa futhi yambuthi mkhulile ubaba ngempela umdala unetshebe uyena baba lo mzuzu uhlele thuzosibasa afike lo baba efike bamchazele ngisathusa ukuthi ubaba lo baba uzala lo baba esilezile kodwa ngithi angazi kodwa nginayo into engizengane bamchazele ukuthi hayi lo ukanje nangu sayilungisile futhi nempahla abesethi lo baba ngelizwe endondayo athi hayi ngizwile yeah nakho mina nakho ke ndodana ke engikunika kona wanginika into kwaba iqhumana ezazi-2 le qhumana ezazi-2 esinye sasinento engathi bovu ngaphandle ngaphakathi ngathi uketshezana olubovu olunye kuketshezana lomhlophe wasiyangitshela ukuthi la kuloketshezana lomhlophe uzovula izindlela ngawo so uma usebenza lento izohlala la emaphaketheni kumina wherever la ngiyakhona ngoba ngesontweni ngoba ngiyakuphi la ngiyakhona nje ihlezi la isazihlezi la kimi angishile lento za so wasethi loketshezana lomhlophe luhlanzekile ilona engigadla ngalo ukuphenya okwenza izinto ukwenza izinto ngizaba ngizokhuleka abantu basinde ngikhuluma ngiyashumela abantu bangilalela ngiqoqa umnikelo abantu baya into nje engizizwa into engishoyo bazoyilalela abantu bazolala uwaca so bazozwa yonke into engikhuluma lo nokubovu kuthiwa yimpi lokho kubovu kusebenza makukhona into ebhekana nami efuna uba yimpi engihlasela ingaba khona abafuna ukungivukela esontweni ngizoyizwa sengiluma lana ingaba mhlasimbeni lana ngiyothandaza khona lo sokwenza khona lo mkhuba yethu akuzohamba kahle iyakhuluma futhi iyanyakaza kanje ngathi iba nakho ukubili ungabisaya futhi kodwa wasangixwayisa wathi ngoba lamphathe bengwashukuza kanje wathi ungadlaleli kulona leli ungaxabani nomuntu esontweni noba nomuntu ekhaya bese ukhuluma la kuleli libovu ngoba ufile lo muntu liyagadla leli libovu linamandla olikhipha
kuthi uvaleleke ukuthi ubhekene nokufa ngempela hayi bengilihlonipha ke impela ke bengihlonipha ngoba ngatshela ukuthi awukinje ukocomplaina kulona ngeke ukukhuluma nje kulona nje ngengxabano encane ngoba uhambile lo muntu beliba nakho ukuthi ihlahla lelibile likhombisa ukuthi khona ingozi ekhona bengingasayi ke kulelo kuleyo ndawo kuyigwema so belolingisiza kanjalo uzokhumbula ukuthi ngithe eqaleni sengihlela ngezansi ukuthi ngithe eqaleni zo4 izinto zomngena ku-Illuminati sithe kukhona abangena ngebusiness sathi kukhona abangena ngokwezenkolo njengengene ngayo sathi kukhona abangena ngokwezepolitiki sathi kukhona abangena ngokwe-artist ukushuthi bonke nje kukhona sopolitiki abayisebenzisayo bangenile kulento zana omongameli namazwi abo kunosopolitiki abalalelwa ngohlobo olusesimanga kuno athi mekhulumile nje uthanda ngohlobo lesisimanga usebenzisa le Illuminati ngendlela thizini kube khona ama-artist ashaya alandelwa ngohlobo lesisimanga abantu besifazane bazi bakhumula amaphente bawaphose stage ebembona ungasazi ukuthi uthando obuluphi uhlobo lothando lolingaka umuntu amthanda uhlela ngisho akazi ukuthi uhlela ngisho ukuzibamba yilento yenza umuntu umthanda uthi ubani ngimthanda ubona indodo uthi ke ngilenso komaskandi ukuthi kunomculo othizini odumile othanda ukuthi ukukhala umuntu esilisa emboni nangusibani bani ngamehlo ukhalisa umfazi endlini ubona enye indoda inamkhalisa ile into so sehlukahlukene sohle iyasebenza kodwa awutshelwa umphumela wakhona imake lana engifuna ukubuza ukuthi uzungene kule ungena kwakho khona into oyibone esontweni ukuthi iyenzeka ukuthi ungaze uthathe imali uhambe uyothatha lento ikhona impela inhloso into yami eyayihaha kakhulu ukuliphatha ibandla ukuliphatha ibandla lanemali futhi sengihehiye futhi ngingaphinde ligcwale futhi okudlula lokho yini oyibonile ukuthi le ndlela engiyithathile ayikho right ofisa ukuthi njalo abantu bekulalele bekuzwa ofisa ukuthi bayibhasope lento engazinikwazi laphana zi-expire ku7 years kodwa angibange usuphelile 7 years ubuphela last year angizange ngibasaba uyivuselela ngifuna uphenduka kuyakumbuza ukuthi yini le ngiyibonile uyabona bosowukhona unembeza kumina ukuthi labantu abezwa izwi likaNkulunkulu bezwa mina nama angisenakho ukuzigqaja ukuthi yazi khona kuthi uyalalela kodwa akwazi ukulalelwa ngalendlela awukwazi ungatshela ingane unine khona lana ufika umkhuba ukuthi ufuna ukuyilala ingane uyilale unina akudefend ngisho enkantolo akuphikele yabo isale yodwa ingane ngabe lento inobusathana because into ebesizenza lokuthi uyazikhethela omthandayo esontweni ukhetha abazalwane bangakudefend ngalendlela bakudefend ngalendlela esimanga ukuthi awuyenzanga lento ngisho unine izala akwazi ukuhlubeka ingane ungazi noba ngempela ayimtshelanga ngempela na so nami umnembeza ukuthi phela umuntu uqale ngokukholwa ngaphambi ukuthi angene kulento buhlahlala bovuthi hayi khona kodwa lento umuntu ayenzayo ngempela into umafa uya kuphi kuzothekana hayi ngangawuvuselela last year ngangayivuselela zikhona lezi qoqoqoqo manje azisesenza kalusho ukuthi ngizothi ushuthi zikhona ngokwamehlo mhlawumbe amandla azo ke asephindile emuva ngoba angibanga phela ngisovuselela okwesibili nakhona mntaka babe benginokwesaba ukuthi le ndawo utshela iqiniso akukho engikubulalile kodwa bengilala nezingane mina bengithasuka kona ukuthi ngilale nezingane ezisencane ezingakalali nabantu besilisa nje so bengibreak lokho engikunikile manje umbuzo ukuthi uma uphela lo 7 years yini bengizothi mengiphinda lapha last year kuthiwa ngiyenze ngineqiniso ukuthi bengeke kuthiwa ngiphinda ngalala lezingane khona into bengizonikwa nenkulu sezingakhe nje usuzibreakile lo sonto njengebandla elikhulu kubhlungu kona si more than 10
kodwa futhi nje alikeze bekhona ukulendezana ukukhuluma okukhona angazi kufihliwe nje noba zifihlile nje nongakezi usafuna ukuza abazali bayazi ngineqiniso ukuthi abanye bayazi kodwa ngangendlela ukuthi ndingandlela engihlonishwa ngayo ngokwenkolo angiboni ukuthi mhlawumbe umuntu ubona ukuthi mhlawumbe kuzoyibandla noma mhlawumbe kuzohlazeka ibandla ngazi ukuthi amandla kodwa alento ngifuna ukuthi akhona ngiyawabona kodwa inkinga hayi unembeza usungishaya wangeqa so usuzenzile ke lezi zinto njengoba uchaza wababreakayo inhliziyo yakho yajabula ngale ndlela le ukuthi uyakwazi ukusebenzisa umavula kuvaliwe ukuthambisa lento ikuhluphe ngani ububi uzubona ukuthi hayi ufanele uyiyeke manje unembeza nje hayi unembeza nje yabona hayi bengakafika estagini njengoba ngithi ngibaleke njena ngineqiniso ukuthi khona bengizonika stage number 2 bonke bongeza uthwalana nezingane khona into bezothi ngiyenza okwesibili bengaka ngihluleke lapho ke unembeza into ehamba nami unembeza umnikelo uyangena unembeza enjoy engitholayo unembeza manje songaphezulu kwamandla ngiyazibuza ukuthi ngempela bema ngifa kuzokwenzakalani ngami yonke into ithola lula usokoli angisokoli kodwa mengifa umbuzo ukuthi kuzokwenzakalani ngoba angazi nami lokhu enginakho ukuthi kuzosana wezinganeni zami ngoba lento i-connect emntwini angazi kuzokwenzakalani so usho nami engikusebenzanga ngisebenzelize ngisebenzela ukwala emaphezulu kwamahlami ngisho ngaba nezimoto ngisho ngaba ngaba nabhizi kodwa okwalapha ngomehlako wazi wadlula wena ngiyabuna ngisho ngathola ama-million wakhe iflat okay seseyigoqa nje ukuphuma kwakho kulento le uphume kanjani ngoba phela akukho lula kwabanye abantu ukuthi bakwazi ukuphuma wena uphume kanjani hayi mina kushothi kuye kwehluka kwami hayi okwami kwehlukile ngoba hayi kube lulo kwami angimanga ngisayo ukuvuselela izinto zakhona kube lula usichazele kanjani ngase ngiyaphuma ebandleni ngaya kubafundisa abanamandla ngahlambuluka akhuleka amadoda kaThixo awuxoshwa lo ngoba lento is all about umoya mesikhuluma ngomoya oyingcwele ongena kumuntu sikhuluma ngomoya mesikhuluma ngomoya we-Illuminati sikhuluma ngomoya mesikhuluma ngomoya othi dlungulo othi bulala umoya so bayakhuleka amadoda eThixo wasuka lo moya kimi ngakwazi ukuthi hayi njengoba ngithi ayikho into embi nje esengibonile abazali okay wena uzilungisile kwelakhe side wakhulekelwa abazali laba bazi ukuthi wena wenza izinto ezifana lezi nje zokuthi ubreaking kanzako batheni bona wena sebekubona nje angithi awusazisebenzisi manje lezi zinto lamabhodlela amhlophe nabonke ukufika mebekubona lo bazali ngoba even ngiyenza lento ngize nje ngiyeke last year even ngiyenza lento akekho umzali obengifikela naye indodakazi yakhe iphethe ngesandla into bengithi mina bengihamba ngale ingane zifike ziclean esontweni ngihambe ngale so akekho ngathini akekho ngokwazi kwami akekho mina bengikhuluma naye so ingakho ngibekathi mangihlehla akekho ngeke ngabona kufuna ngiyohlambuluka kuyena kufuna ngithini kuye kubokwazi kwami ukuthi ingonile ngane nobani ngilalile kwasho kakhulu kodwa ngoba ngiyishiya ngapha nalutho ukufa sengimene iziduduzo nalo ukuthi ayikho phela into othi bengiyifaka ezosala ziba nayo mina benginika itask ukuthi lala nezingane amandla akho azokuphoka kanjalo lala nezingane amandla akho azokuphoka ngangathi azange ngitshela ukuthi mawulala nabo khona into ezosala imhlaseni ingena kuyena noma khona umnyokana athi nokhona into ezosala iphile kuyena cha kodwa bowukhula amandla ami nokuthi amandla mina ngilala nevirgin ayike ngiyathemba ukuthi babukeli nizwile nilalelile nakubona ubungozi bokuthanda izinto nakubona ubungozi bokufuna into engaphezulu kwamandla akho nelelile nizwile nifundile asibonga ukuthi ubhuti akagcina ngasekhipha umphefumulo ukwenzile lokho akwenzile okuyikona azisola ngakho abonile ukuthi lento le wrong wangafika kulesi sigaba lesi sokuthi kuba khona umuntu ofayo kuba khona umphefumulo ophumayo
ngethemba sinifunde kakhulu ke ngalokho nimlalelile nezwa kahlala emqondweni yenu ukuthi nizibhasobhe lezi zinto ekade ekhuluma ngazo ezu4 ekade sichazela ngazo ukuthi ukwazi ukungena kulento uma ukwazi uhlanganisa nalezi zinto lezi ezifunakalayo ukuze ukwazi ukuthi uthathe lento le ekade yakuyona ukuthi ayoyithatha akwazi ukuphatha la befuna ukuphatha khona. Ungakhohlwa ke uyalike uyasubscribe Sibangani Show ku YouTube uyasesha sifika yonke indawo asicina ukuthi umuntu asifonele sayifikela nje maqathatha ukuze ayichazele umuntu sibamsenyoni Sibangani Show danko.